I-arhente ejengene nezinga lokulungela ukubolekwa imali kwelizwe iMoody's ibonakala ngathi kukuphela kwe-arhente yehlabathi ebekuMzantsi Afrika kwizinga lokurhweba yehlise uqikelelo lokuhluma koqoqosho lweli lizwe ukuya ngaphantsi komyinge we-percent, nyathelo elo lilinganayo nezinye i-arhente ezinjenge-Fitch kunye ne-Standard & Poor nesele zibubeke uMzantsi Afrika kwinqanaba elingakwazi urhwebelana nehlabathi. Izolo iMoody's yehlise kakhulu izinga elindele ukuthi umnotho wakuleli ukhule ngalo kulonyaka. Yehle yasuka kwi-percent nengxenye yehlela ku 0.7%. Ikhale ngokwehla kakhulu kwezinga lokuthenga kwezimpahla kuleli kanye nokukhahlamezeka kwezimboni nezimayini ngenxa yezinkinga zikagesi. Lesinyathelo sibeka iMoody's endaweni efanayo nezinye izikhungo efana nazo kubandakanya i-IMF ne-World Bank njengoba bonke belindele izinga eliphansi kakhulu lokukhula komnotho kuleli nonyaka. Osomnotho basho lokho kuyinkomba eqeqebha ukuthi iMoody's ihlela ukuthatha isinqumo esinqala ngenyanga ezayo sokuthi leli lizwe lisafanele ukubolekwa imali abatshali izimali namabhange omhlaba. Isabelozimali esizokwethulwa ngungqongqoshe wezezimali uTito Mboweni ngesonto elizayo sekuyisona ithemba lokugcina lokugwema leyo ngozi. There is a chance of a downgrade. I think it very much depends on what Finance Minister Mboweni produces for the budget in a very short period of time on the 26th. A good budget, and maybe Moody's will decide to hold off on the downgrade a little while. A weak budget, which doesn't really do much to address our fiscal imbalances, would be very negative for the credit rating. Irandi lehlelwe ngamandla emva kwesinyathelo seMoody's namanje lisantenga njengoba lihweba ngo-15.05 uma liqhathaniswa nedola laseMelika. Mbongeni Mutsho, SABC eGoli.